Assalamualaikum matu ağayım tuğanlar, alыс жағынан келген меймандар, аталар, апалар, ырышқоздары, күлкі көрмандары, бүгінгі менің жеке шығармашылық концертіме қош келіпсіздер. Деп қашан айтады ке мұна? Шында? Мен мұна группада ең кішекеймен. Анан шул ағаларымен шыққанда, мындай өзімше қиялданып көремін да. Мындай группада мындай запаска болон сияқты өте жүрем да. Артистерден ким жоқ болып қалса, орнына шығырдай берем. Жоқ болып қалса атқара берем. Аны өзімше мында қиялданам да, мен да шол сахнаға шығып өзімше концерт беріп атсам, мен атым Елмұрат та. Мен сахнаға шыққан елдің бары Елмұрат деп қол чағып атса, елестетіп көріп бір қол чағып көрсеңіз мен қайда шығайын. Өтәнеға, мен сені ұшын чалқа барат деп тақыр ойлап одым әлі де. Міне олдан чалғақа? Міне олды дейті. Адам падам месекенсін, тұрышың менен. Geçirip koğum kişine kıyaldanıp ketipin daki. Kıyaldanıp ketipin de men seni uşul har bir aydın altısındağı baldardan özgöçe görüp men seni Elmurat devey multik deçelim ha? O. Men seni normalli multik eken desem sen Şirek multik ekensin o. Geçirip koğum çıkan öyle. Geçirip koğum. Ki kıyaldanğanda siz de koşup koğum kapı olbanız. Uş yerde çıkıp alıp menin jeke konsertime koş gelip sizler devey Kanivek ekeme közdün konsert yüzge desen ölüyorsun mu? Kisinde geçirip koğum. Bırak geçiremem. Geçirmeye kayak varam ben seni. Seni jakşı görün bilesin. Rahmat. Sen nege jakşı görün bilesin mi? Çok. Sen bunday gruppanın içinde hayvayımday udobni balasın da. Bunday kursağın aç kalsa dile kapat ele olmayısın. Misal üçün maşına kapatpay kalsan marşrutka mendele getip kala öresin sen. Tura mı? Sen atenen mına atını tura koyğanda sen içi. Mına Elmurat dep. Elge kızmat kılsın uşul ulum dep Elmurat dep koyğan tura mı? Sonun at koyğan atenen içi. Birok sal bolbay kalganda. Nereye? Екі адамның атын қойып қойғанда. Elmurat. El, anan Murat. Çında böyle ha? Екі адам atı ken. Екі адамның аты. Мына менің атым нормальный да. Kanivek. Koyunçu. Men dostlarım var eko. Birösü Kanı, birösü Bek. Sizdikiler екі adam atı olatpayı. Жоқ, айлы екі өздік қойғы, мейлі ештек емес. Мұны мен жанымда жүрген баланы айтсаң. Kim ele? Мұны мен жанымда азыр шықты қой, үшеу ызырдадық қой. Ильяс. Жана мынча досыңыз ба? Қанша? Мынча. Мынча десең. Ал аты Ильос. Анын аты негізі Ильос да. Ильос. Өзі төрт еле тамға. Өзі төрт тамғаны арран көтеріп жүрет дағы мияк-кізнака бәлі бар бұ десең. Ал досыңыз бұндай тамақ-самақ жейі бі? Мынча ғой. Тамақ-самақ жейі бі? Бейли мынча. Тамақ-самақ көрген бі десең. Ол жама, өткенде мұйтет, мен дейт, остановкада тұрсам дейт, сен мені қарабастан өтіп кетіп қалдың дейт. İlyas aka мен ойлопмын бір жарым остановкаға, вешилкаға кәстім иліп қойған оқшайды ойлопмын. Көрсі, мұна Ильяс досым екені. Через жүр арықтака. Варшым, арықтығына мен аным өткенде емайт. Сен бұл кетіште дедім, адам болбайсың дедім сені. Адам падам мессін дедім сен сен бұндай жүрішіңді Ильяс дедім. Сен дедім, уақшым оңалбайсың. Оңалат жақында. Досым, қачан келдің Ильяс? Турам жанаттан берле сен 5 жылға келіп қойған кәсіндай болып. Не, ұқтың бы? Ұқтым бардығын. Ұқсағым не қылайын? Lan uqsang mene qılayın dep qayra meni urçasın da.
Уксаң, чындап анан кичине семирдей Ильяс. Мен го мейли, мен мейли семир мындай арык болсом деле мындай жаныңда жүрөт экен да. А мына нарын экен айтсаң? Нарын экен чында эле бере каласың. Нарын экен айтсаң, адамдын атына окшош ат койсо болот да, туурабы адам деген? Туура айттың досум. Нарын дегенчи негизи Кытайда нарын деп камыр тамакты айтат экен да. Мен да ошону айтып атам да. Нарын деген бул камыр тамак экен. Анан эми өзүн мына нарын дарыясына теңеп, мен нарынмын деген сиптими. Өзүнүн нарын экенин карасаңчы, бир көлчөк жайым чыкпайт, өзү мындай бир. Жок, булактайам келбейт десең, Булакта эми. Нарын дарыясымын дептим эле. Мен агып келатам, тосуп алгыла. Агып келатпай эле камыр, бышпаган камырдын эле өзү. Туура. Мына качан караба, бышпаган камырга окшоп. Бышпаган камырга окшоп. Турса деле зато жесең тоёсуң да, Ильяс. Bu narın ekeni neme bışpası dile cesen to. Seni cep söğük kemirgiçe narın ekeni. Narın ekeni nitolga cesen toyuyorsun. Narın ekeni betinin öp koysan toyuyorsun de. Çine narın ekeni bir öp olayınca. Ne oldu sana Ya, ken bir öp koyunca ka. Öp bana öp. Neken? Sal tuzu betine çip get birden. Ayttım go. Balдар мындай да. Эми бу жерде силер эмнени талкуулап атасыңар билбейм. Мен таң атпай силерди туруп алушу, силерди ойлоп мынандай көрдүңбү? Күбөлүк таап келдим, Күбөлүк. Мына бирден кармап турсак мына. Үйдө бар күбөлүк. Ай, берсең, нар жака берсең, муну сен ал. Маңачы? Эми сеникин аялыңа берип койдум жолдо. Sen öküstükü ayalдар alat da var. Maşine ayaldarda, üy ayaldarda, güvölük ayaldarda. Şöyle kopyasın bozayım çıkana gelseniz. Bugünden başta biri-birimizge urmattu dep kayırlabız. Urmattu dep? Urmattu. Misal üçün urmattu İlyas, urmattu Kanıbek, urmattu Multik deybiz. Yo biz kimbiz oşanda? Deputat. Deputat? Şunu atasınlar mı? Joluğu şu eşteke uyuşturmayla deputat bulup kaldık mı? Hemen bir vatkanayım bolu vermesin mi? Bugünden başla. Oşaları tuğrap bundan da. Konsertte de oşanda kılaldı da bunday. Ulu urmattu. Maylı. Birbirimizge katı söylemeyiz yok. Oldu. Мындай урматтуу деп кайрылат экенбиз да бири-бирибизге. Ушундай, Ошондо ушундай депутаттардай болуп, болду, түшүндүм. Urmattu İlyas. Урматтуу Каныбек. Multik da urmattu olalı. Urmattu olup da. Anam ne olur? Toxtasanız biz üçöz urmattu, törtöz. Atigi bolsun kim bolup kalatanda? Bolsun bu? Ulu urmattu bolsun bolot. Törağa mı? Törağa. Törağa ulu urmattu болуш керек. Olsun da ki ulu urmattu oluş gerek de biz urmattu oluşumuz gerek. Al kanda haksızlar ulu urmattu olgunga. Çok Em bolu versin. Ben bolsa bolup koyversin hem urmattu ne yok. Kanday bolot de? Ne men dele ulu urmattu olum kelet? Ne maga olsun bolboyum. Urmattu Mıyızan barına bir de tegiz işleş gerek. Bolboyt. Bolsun murat hiç kaçan ulu urmattu olgunga men karşımın. 100% karşı. Urmattu Elmurat hem bolsa bolup koyversin. Bolboyt Kanıbek'e, bolboyt. Kanıbek emez, urmattu Kanıbek'e. Men kalagандай süyleyim. Jönle Kanıbek'e de aytam. Kanda kalagандай Siz söylüyorsun. ne bolsun eken tarvan talaştasın. Urmattu Kanıbek'e de söylüyorum. Aslanга söz verdin, Üsön'ge söz ver degen yer var. Ne san talaştasın? Men an tarvan talaşkan yok mu ne? Benim bolgonda aytıp koytam. Ben kalasam urmattu deveyle koyarım. Ne otasın? Койгула дагы менин ортоңордо бармын, кеңири сүйлөшүп атасыңар. Азыр ортоңордон качып жүрөм, эмне болот билесиңби? Яйланайын. Болду мен сүйлөшүп коем биян. Bir an söyleşe. Yemi ulu urmattu çakıra vermeyin. Çakıra vereyim mi? Çakıra verelim. Çakıra vereyim mi? Çakır. Gelingizler anda mesela sizlerin kol çağınızlar menen ulu urmattu Bolsunbek Satvaldı işte kolça tosalabız. Ulu
tuğday kılıp tapşırıp koyan ha. Kol çağıp koyasın, kol çağıp koyasın. Ne bu? Orunluk bolsun, ulu urmatlı. Mına, töraka. Toraga? Sizlerçi? Biz urmattu deputat. Sizler urmatlı ölesinger mi? Ama ulusu var mı? Ulusu. Oo. Deputat bolgan meştet etip koygan okşoysunlar ha? Ya. Ağlap kaldık da. Bir doğuştan kavlanıp sayladık ha. Oo, toraga ben. Töraka ha. Abi toragalıkka kim gösterdi beni? Siz değil mi? He. Yeme. El Murat. O. Multik mi? Oo, rahmat. Vallahi de sen multikni ozdan жақсы söz çıkışın birinci yolu ota ben bekte. Azamat. Oho. Deputatlarday ol iştegüs gelip kaptır da. Hak etti ol. Ya. Yeme temperatura çıkıp kaldı. Мындай bir депутаттардай olup мындай bir kart oyunu, kompüterden kart oyunu çalkalap oturup işteyingер gelip kaptır da. Ya, kayıp kılıp mындай ya. Deputat bolup göreyli dedik de. Anda konsertin жүрүшүндө депутаттар даягылабыз анда. O. Регламент менен сүйлөйсүңөр. Азыр танаписттин кереги жок азыр, а? Танаписттин кереги жок. Анда баштай берели да. Başlayın. Анда мындай кылалы, бири-бирибизди сыйлайлы. Мындай бири-бирибизге болгон урматсызыбыз бийик болсун. Анда сөз кезегин баштай беребиз. Урматтуу депутаттар, анда биринчи сөз биздин урматтуу Ильяс Иманалиевичте. 2 мүнөттөн ha. 2 мүнөттөн. Ооба. Рахмат урматтуу төрага, рахмат урматтуу коллегалар, урматтуу көрөрмандар, рахмат урматтуу пресса, силерге да рахмат. Жалпысынан негизи айтып келгенде баарыңыздарга рахмат деп туруп, мен эми сөзүм баштаардын алдында Убакыт бүтүп калды. Я кандай убакыт бүтүп калды? Мен баштай элекмин го эле. Убакыт бүтүп калды. Мен аягына чейин бүтүп атайын, кошуп берип кой бир беле. Кошпогула бүтүп алсын. Ушу кантип болсун? Чоң рахмат. Бүттүңүзбү? Анда кийинки сөз урматтуу депутат Каныбек Рахманжановичте. Саламатсыздар урматтуу төрага, саламатсыздар урматтуу коллегалар. Кече бир кызык эле окуя болду да. Россиян президенти Путин келди эле, биздин аксакалдар тосуп алып, чайханага алып барып аш берип коеюн деди да. Анан алып барды эле Путинди келиңиз мына сөргө чыгыңыз десе, Путин да аябай ыймандуу экен да. Жок, аксакалдар, өзүңүздөр баштап бериңиздер деди эле. Биздин бир аксакалыбыз сөргө биринчилерден болуп, я бисмилла деп чыкты. Экинчиси я Алла деп чыкты. Чыгып атса Путин, бул сөргө чыкканда атты айтып чыгыш керек турбайбы деп, я Путин деп чыкты. Убакыт бүтүп калды. Убактыңыз бүтүп калды. Кичине кошуп коюң, Айттык го башында сүйлөштүк го, 2 мүнөттөн дедик го. Жок, аны Путинди сөргө чыгарып коеюн. Убактыңыз бүтүп калды. Келиңиз. Кийинки сөз анда биздин урматтуу депутат Нарымбек Молдобаевичте. Мен эми сүйлөгөндө өчүрүп коет экенсиңер. Кыска эле мен ыр түрүндө эле айтып берейин. Эме коюп берип койсоңор. Ыр түрүндө эле. Кол чап, коштоп койсоңор. Koşup koy. Убактыңыз бүтүп калды. Eyge geldim ben Koşup koy. Кичине 5 секунд кошуп кой. Koşup koy. Koşmayı sana. Uşu kandı basın. Сактайлы, дистанцияны сактайлы. Бири-бирибизди сыйлайлы. Болбойт кene. Uşu kandı basın. Болбойт. Ey деген boydan kalıp gittim de. Ya siz koy деп 2 жолу айтып алдыңыз. Онос Путин сөргө чыга албай турат да эле. Эко, сен Путинди сөргө чейин апарып алдың. Биягы дедим, мен саламдашып эле коштоштум го.
Neken? Ешпен айтып болбойбу? Болбойт бекен? Болбойт экен. Болбойт. Жөн эле мындай артисттик исти кылышыбыз керек бекен, кудулдугубузду. Бул жерде мына Рахман аке татнага кылып арызга мүгүчү түзүп койду. Эч ким эч кандай убакытка чектөө койгон жок. Калашынча кызмат кыла берди элге. Ошентип эличи. Депутаттар деле. Болбойт экен, мындай эле ырдай. Бас жөн эле. Ой. Ошентиш керек экен. Жөн эле ырдайлычы.